awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arvita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya asal tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arvita itu kita rekam ya. Di tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arvita ya sawan Hani Children Hospital di Dr. Arvita IVF Dr. Arvita ikawan sisin sebenarnya gawati Kumgadak jong jeng rakhe ke swachhata hi seva ha kabade shibenta jong program jing le akut office jong u executive engineer PHE Mokorwat division kam member secretary district Swachh Bharat mission Southwest Khasi Hills Mokorwat ha kashitre gurisau arhajar arpusau klub penlong ya kejing mare marathon ke 10 km ya kebelatip kum ka swachhata run arhajar arpusau Hakini kejing mare lawan ban kinsingan di kong kemoy wa alang inong mare bapau nam kejela rengkat kini shimbenta kumba ars pa angut tam dibentuk naruki hybrid isam lakan thai basinrang kirang ba kilong kemi Hakini kesini kalian ke office u executive engineer PHE Mokorwat division uba kia nong besau executive engineer layo benok senyang da kesong pisa kum kadak kejingkit bok ye kong kemoy wa alang ba inselet shimbenta kejing kok mare sekuri Australia kirang bermara kejing job pada kenam keburam ikan katan. Ya kini kejeng mare layo ban kawe lama di kong kemoy walang rengkat ubak ke nong besau ya ke balayo ban sedang nak office UII ke PHE. Ha ke bala mare syajakram sakwang pendan sakwang badi awan penkut biang ke office UII ke PHE Mokorwat division. Kinong job jong ke ba khatsan senam shaneng shenrang kilong ubinas lengkoi Iwel John Ramsiet but wonderful palihat. Kabana kalian kikin tepat kilong ka iban dari Syah Kewanyang Banda Syarai Marwen bat Barishan Khol.